Ширындару компании парад келешекен хашат журнала екипенсе мұтсақырмыш жолын піріміш жүршүлінчі илсе трастекенсен почтальон батель булмала еш ехыну үйрімне шетмелі. Хыбар издательство шүртінші ішлегенсем самахран вулаган семпе тақшанақ тұрчылхе топны. Церлесін юканашпа болыжайшы, шевичі түйсене татса парайшы. Чываш Хенре Татар Республика тулашынче пұрнагансен өші хелепе палаштарайшы. Алиса Александрова цепленрех. Хыбар издательство журджи паян вунбер хажат по журналгалар задрать. Вазем куллен республикари тада унын тулажынже алла бинетла шемейне жидеща. Каларымзане ширнмалы декада выходенже юнерех хакпа илме булать вазене. Унзыр бушне кашне компанинжех терле парне вляттарайшы. Иртне журжулда замахран падыр ел районенже бурнаган хыбар дузе мотоблоклы булна. Хальгинже вара тада интереслерек тумадырышымар кебе жумалы автомат машины вылеттарак бар. Раштаву еген ширин мышчен, ширин заелник квитанциян копизене, пирен редакция почта ба, электрон почта ба ярзабамала. Шамрыксен хажаджи бирге ятне бықсан, ярсынбе херзен вали тухсадырат теме булать. Шабақтана шкула жиземде, тивешликану риземде юратса булашы. Унда ялшынын нужизаваны же, Шамрыксен хушинже шембери худшынузем, республикари палла шинзен күнжуля, а шамыш хютезер юлна ажазен пурны же жинжен білме булать. Пирин хажата шинзем хистемезерек ширынашым. Менжен дезесінена юрадашым, шанба вулашым. Пирин журналистине визем эненеші, шанашы. И бир жақна күнзерен туйзатырат бір. Шаванба бирин тада визен шанышне түрре галарза, тарышса ішлес келеді. Халықра анлы зарылны тебір хажат Чываш херарыме. Анакаш нернерех Чываш хенрешешмар Чечен республикинже, Краснодар дырыхинже, тада шыржывын үтігі дезінже пұрнаган ендерсем чыдым зырынгедеші. Выл малашнеде вулаган келіне ырығы барба, узылы канашпа жиде, деші хажада глараганзем. Халі херзе шитне выход темелі, кашнее хайне кележеген хажада, хайне кележеген кыларыма суйлаза елет. Манжа чи кележеген незен кушинже Чываш херарыме хажат пуррене пиде шанас келет. Христиан засы хажатта кетне ғына, уйрымақ ялжынызем кымылашына. Шырышчене сатпақча жидендереген, екел хужи херарыме кашнин жын выл узылы булма булдарать. Шене жылдан булаган зене, шене рубрика зембе, ядарла, шене страница зембе самдарас шуғыш бор. Шаванбеге христиан засыне, тилай жыл ширын заилеген зембатнете, читцы курмай метленет бер. Ажа-быжа асларах шинвалиде кызыклы нумай хыбар издательство журжин каларымызен жемгенже. Вазембе туслы булзан эзир, яланах пурныш тапибе танудыр. Чывашенгаларым вали Алиса Александрова, Ирина Рамадова, Павел Иритков.